Ki nongrap bat ki try jaka jong ka snong rim ki dawa bentok kit now Deputy Commissioner East Giant Hills bat na ka MSPCB ya ka jing sha khanglat bane shimbenta ha ka public hearing jong ka Shri Cement Limited na ka benta ka party motion halum serman. Kini ki nongrap bat ki try jaka ki lapan pawi ka jing sungo kya ka bajor halor ka jing sha khanglat jong ki bandet ya shimbenta ha ka public hearing jong ka MS Shri Cement Limited ka balalong halum serman ha ka live huay trik na itong arja arpun rio. Kat kum ka shithi ka balapha shaw Deputy Commissioner but shaw Chairman Member Secretary MSPCB ki nongrap ki ong banadu ka por new pajem stamp haba ki danglait sha ka jaka balong ka public hearing kila sha khanglat halat shnongrim NEC Main Road haki pulit ki badan kumba lai pesan hadok saw phongan. Lakin no bagi pulit kila pentip bagi dan hukum ban omsha ekino kinu ki bapersha ya ka project pandet sha ka public hearing. Ya ka ni ka shithi la pha sha ka State Environment Impact Assessment Authority SEIAA but ka State Expert Appraisal Committee SEAC Meghalaya. Kinongrap ha ka shithi kilapan pawru bawat hadin bakila dap ha shithi shaw Deputy Commissioner ha ka arpun district na itong arja arpun rio ban kerpat ba onsha ekitrai jaka banishim benta ha ka public hearing hindre ka jingkerpat jongki kam shimla urlang. Ha ka dorkas kinongrap kila kerpat ikibor badai pen ban penong ya ka jing tokit ka balai luit halor ka jing sha khangla jongki pai ba ban yashim benta ha ka public hearing. Kila kerpat ru ba omde ban ai kinu ki NOC la ne jingyo jingbit shaka MS Shri Cement Limited halor ki jaka rap halum serman hadu banda penbait ikini ki jing bat ban bishar hok ya ka jing u jing ki pait ba. Kinong rap bat ki try jaka ki ong ba ki nget ha ka jing yat pait ba ka bakat kum ka an bat ki kermen ba ki bor badai pen kin shim kya ya ka jing jong ki bat kin le ya ka badai kat kum ka hok bat ki an. Nga amamandi nga to odi im ha hirep iki usia kon les kuri kon atu de he la kiroi nga pertajur bah kana jingde yong ha ilaka kana to war ro wa yesnrale emidu ci atu ni de de idu ci kediak te nga amamandi nga pertajur bah ka jingde yong ka thôi yang nga lại một bún tại và đẹp của chị đất độ đang na và đội đang đẹp điều ba lại đang em đi đâu tới bật cha chùa rồi nè và em ý ikut meeting ikut hilang di tor kom ya pensioi I le sop siap hei I arkwa I pediang kan treatment ma klem depan jing mud on I tretho klem depan inoi jing em kam yang kari iri jing TV wadi percaya le nadu peres le serbi le percaya I le diju iklam I da jing iklam lang da burom iklam iki arto di le bor ki henry ki le hati por de ki ta artip ki pendep rukom I ma ki iskiet I ma tang I la arsen lesen la khangki wa arba serbi fini toyong I ilka arpan jimut on I nyonga de chakni lut tho wat nyonga le am de chakni yu khu yonga I ong ingi de vai ko hok rong I hok yong I hatu sarkar le ar hoi mai pat oi I hoi mai pat chilyang khmat oi I wudu I nong rep hatu IRM ya hok ma I at no jing ki chitam hi tai yo I bam I prang yong I hendrei halor jing ki chitam yong I ar yur mai I Lada ido kita ya no jing thang I dia ini dia mai pendap biang I dengan nongkong I penrem ya treatment wa dalek borore I itai hok irti yang I wada jok rep jok ki upa dadu upo song I ngarpu ema deki dari upa temen tu poe dekin hi lek bor hi thoyong I pendap da jing sinosi bokro hajing yeto wa ajing im yong I am kon ipat yong nong klik I naliang kon yong snong songrim wud im ja wud im khu hatai kan mui por duduk dang kena le bot bri
iwahe derep deki iwahe te hadu ate petit I dang ki dang khani wile man nga amunong rep de em hok emerti tai ha ajing mi jung yonga derep deki dio I hok am ong debu iwahe po ilka bat de penya ile lang bai I hok irti isken le do I jing tu jing tep de man le lada I rewi jingi kam kenti ilat ilkai I amte te penban hanepor hamtam debuni por le wedep yele ini sngis benai wedep sedin yele I hok irtiong I ilka kap kularo wadai iyo I hok irti henrai penban an amayu yong I le boro I klet o ya hitai jing kularong ka penman baj o ya public hearing penduk pendamo dilit o hitai thoyong I an amajing kularo I wadai yo I hok irti yong I henrai penban ka kni juboro melinyo yutau ulum wa rewaki ipat I hok ipat ikon yong ka henrai hanepor pendap I kamtam mingahi woroi le juhi inong rep di imku imjai hatai hini singet tebetet woro awi mikhalia le tip o ani thain nong kle woman le akhndo u seiso wasbo arwe penem kam yisbo te I hini por snosi le du rep ya tai le di I thung nonu jing thung jhor jhep ba khu man le wo biang uwa biang renje nyeriot hamta miso isla wo de seyu da I de yo I pendap ya amet yong I te hini por pun pau jing snosi ya ilka waklun jubor ki tai thong I pada por ni yang rekat ini nong song rim I umani tretoy nong rep ta lum ferman dan yang amadiyo vidadu sedang wada pentip wa pangan ceri semen wada poe ni poe lekayong I ina du sedang de yen percaya ya ni ceri semen idau percaya to dedep I de amadiyo pi do ini dedep I dekapluki wa ila percaya delut dedep lebu komplain le waro I department ni wa yeto wa ne wo ya mining iwi tok wana mining project yang asri semen terhadap lebu komplain hai office iwi per wi komplain ni wa I ami tre kendo tre ciap wa em kendo hatai wa em kot em slah hatai terhadap le komplain bad hadu u chief minister wa em brom yang I terhadap le ya memorandum wi yetok wi penbat chwa I ni kendrum kendram apa ilaka yang I wi yetok wa jing kni jubor ni jing le jubor yang ini no yelam yang ilakai wada wai yane kendo itho yang wada mi kot isla wada da district council wada langbau doloi yang de dep le kot isla sepo office per complain ni wa percaya yane jingle yongki wai claim de menjuri ta wada UP do ni dep sai social media wada percaya juri yane jingle yongki wai chim jubori itho yang claim dia penbaik